Subad na sa sinulog kitang tanan mapit senyor. Senyor kang lolo kini, senyor kang lola kini, senyor kang tata kini, senyor kang nanay kini. So hi guys, good morning. So saya ka ng mata guys. Subad na sa sinulog kitang tanan mapit senyor. Senyor kang lolo kini, Where na guys? Kanon sa sidra. Hi guys, so na nami diri guys. So almost 1 hour na mi tinduga diri. So bunta lang mi para dili mi maunhay sa prosesyon si kuya nagpagurpot na kay lugar kaayo.